Anyang laki din! Apay ka di ba kay? Sinay dita. Anyan ti kastoy abiyag dito'y Pilipinas. Ultimo bagas, saan tapay ang makagatang iti may sa kaban lakuma? Agan anos ka di Nancy. Addan to ti lulong awan ti biyag. Isong agan anos ka pa ilaing. Ay naagpatingga ta kadilaang iti anos. Kasanungay, numaungpot ti anos, Raymond. Ay, kahit anya nga rin ti aramidan da ngay Nancy. Tatalagamot akasta ti adda pa nagbiag tayo. Hay, anyan, saan tapay ang makagatang iti uray black and white lakuma at TV? Wano uray may sa kaldero? Uray jay basit kumaabaso wano plato? Uray may sa kumaatinidor kan kutsara? Kahit pudno may, uray pandisal lakumano adda, ta isupay kumamot nga ikapkapi tunggal agsapa, ngamawan mo't. Hay, anya lakit din aya. Anyan, di ka maawatan, bakit? TV, nagbalinin na kaldero, kaskada basaw, kintinidor. Nagbalin manin a pandisal. Diya ka mo, no niya talaga, tikayat mo, agatangay. Amin kumaa! Anya? Ay, imbag ka may Nana Felisa. Oh, apay ka di, Nancy. Kompleto dagiti kagawaan nyo dito'y balayo. Adda flat screen at TV yu. Adda washing machine yu. Adda pay ref yu. Kun naiimas pay dagiti taraon nyo. Ado pay ti istak yu amasida kun tinapay. Ay, wan. Gapo taing karkarigatak dagita aginat-gatang. Tunggal sweldo, gumatangak iti kayat ko akagawaan. Ay, day ti pagmayatan ti binulan nga agsweldo. Adda nga adda ti kwarta. Saan akas lakada kami, nga urayan mi laang ti bayad dagiti ilako mi. Ay katalaga akastaan, Nancy. Anos laang. Sa bagay matkit di Nana Felisa. Wan, addan to. Ay, kasla maumaak nga ron no daduma. Kasla agpatingga kami laang iti arapaap. Awan ti imposible, Nancy. Basta agsalukag kayo lata. Wan siguro Wan, kunakmat. Iso adi ka mapukawan itinamnama. Mbala, agkape ka kididita. Anya ka di tinapan mo inala iyaen ni Nana Felisa. Awan, napanak la nakikaaruba. Kat ay na, nagganas ti biyagda. Ado dagiti agkakaimas at taraunda. Kan napipintas dagiti kagawaan da. Anya? Unlakay, ay makapaapal nga rod. Saan akas lakadata nga utang akanayon. Ay na, agan anos ka kunakmanay. Addan tulad tamo ta. Aywan gayam, umay ka nagpasyar dagiti kakasinsin ko. Kaano dang umay lakay? Inton bigat ka na. Ay na, sapay awan ti mailuto amasida. Yung kapay lang umutang iji tersina Bayadan tanto, inton adda ti malako ta anatan. Utang manan. Sana bali tapayadan tamay. Ala, wanan lakay. Ape adi mo inruar dagiti insang pwede dagiti kakasinsin ko amakan. Kita man, kurang ti inluto masidain. Kababain pa yun kadakwada. Ay katbay ata pang malaman tayo day jay. Anya? Insang put dalang arudan, ipakan kumilaan kadakwada. Bay tapara kada tayo abumalay day jay. Ay na, talaga sa bali mo ti ugalim nansay. Uray no kastaman bilang, inruar mo kumalata tada kadakwada daytan no manganda no saan. Ay na, naggastos tayo lang arudan para kadakwada. Subyanda pa'y mati insang put da. Saan kumamot din Jak amugin ka nansay. Talaga nga imot ka. Ti kayat mo, si kalaang ti may libre. Anya?
Ay na, talaga asabali mo't ni ipag Nancy, Manong Raymond. Apay ka di manin ay Ada kami ita ije balay da Mari Jocelyn. Kat kasla nabsog, ngam kaadlat kaan. Sa bali pa'y tiinala na nga inyawid na, abilin mo ka no. Anya, imbaga na nang ibili na. Wan manong, jackpot yan ta imposible mat nga imbilin mo, nga iyalaan na ka. Nagtatal na ako na. Ay, anya laki din na yan ni Nancy. Mangibabay na talaga. Wan nga rod manong, siya akong ti mababain ijay, awan maramidak. Gaputa na ibalikas na matan. Isu nga inikan ni Mari Jocelyn iti cake. Graham kan adobo. Ay, may amon, tabagak tumanan ti ipag mo. Wan manong, gaputa na labas mat. Mangibabain. Dinto tano iso, naimot mat. Kilaang kayat na, kat iso ti mailiblibre. Nasaya at may, nakasangput ka Nancy. Di ka man agungot-ungot dita, tasabali tirik na. Nasakit ti tiyan ka. Ay, kaya nasobraam siguro tinangan na. Nasobraam ti busog mo, gaputa pinaspasan manin tinangan ijay. Anya? Gaputa libre, day talanangan ti nararamid mo, nga oray nabnabsog kan. Ay naamo kong ti ugalim Nancy. Kat naimas nga rod dagiti makan, kun napipintas dagiti plato a panganan, kasla panganan ti baknang. Anya, tas ipapanakkel ka pa mga istorya kanyak. Idinto ta siya, mababainak iti naidanon kanyak ay naramid mo, nga oray jak nakita mismo. Ha? Mangibabain ka, sika, Nancy. Apay nga imbaga medyo balay da Mari Jocelyn, abinilin ka, nga iyawidan na kano iti makan. Anya? Di mo ulitin day ta, Nancy. Anyan tukit ti kunain da kiti, tatawan niya akong ngay. Di nakmit iramrama na iti kinarawit mo. Mangibabain ka. Tantang, mapanta man nagpasya rin dyan damanang Nancy. Ungag pasuan niya anak ko. Ay, nabayagan asaan ta anap naman. Kailiw ko mutan, ti kalagak. Nga rin tatang, iso mapanta man kindi. Paring nagbunga mo timula daan yog. Mapantagdawat. Ay, kauna anak ko. Day talaga yan. Alak nga rod, agsaka na kayong tatang. Mapanak pa iti sentro. Mapanak pa'y gumatang iti isang patay di balayda. Ay kaun anak ko, ay takababae mo, no ima-ima taasubang po ija balayda. Sige, exactly, tatang. Isungag saka na kayo. Apag isuntoin tun makasang petak, tapno agrubot na dagos. Ay na, umay kayo gayam dito'y balay, ngam apay adi mo imbagbaga in San Marcio. Ay na, Marcia, saan la Marcio, insan? Alawanan, Marcia no iso. Saan kami ngamin? Amaawagan insan. Iso akasano nga ibaga nga umay kami. Aywan, nagsukatak gayam iti SIM card, iso adinak maawagan. Oh, matlaganya. Ay na, pasensya kayon ano kastoy laang tinadanon nyo dito'y balay. Awan ti sagana mi, awan pa'y tinaimas amasida. Ay na, di mo pa katanakan dito, insan. Umay kami la umiliw kata kayo. Kan umay kami man nagdawat ti bunga tinyog. Ay wana, awan parikot kita. Apag iso, ado ti bunga tinyog me. Ay na, mayata talaga, timing. Apag iso ti iumayo, Marcio. Adda na panunot ko. Wan, irwar ko dagiti daan a plato ken baso. Ay nga minsan, sakbay nga ing kayo mga la iti bunga tinyog, dumanon kayo pa'y taing kayo mangan. Anya ni Manang Nancy, nalabis mo ten. Apay ka di anak ko. Abi nga stoy, aglati mo ten, tagiti plato, kinintid na panganan. Anyat plano na, patayin na ta. Ay na,
Saan nga umanay dayto ang pakatayan tatang? Ay da, sika talaga anak ko. Ay tila sasawamat. Amangan numangag na ka. Ala, anong samun? Taamangan no dayto laang ti plato na. Imposible mata. Oh, kita nyo man ni tatang ni. Kita nyo. Kita nyo itong baso ngintid na. Natipitpingan. Ay na. Amangan no masugat pa dayto ti sa lips ko. Sakit awan ti handle na. Ha? Kituan mat ni. Kita nyo kami adag ito'y tinitor. Bangki-bangki nga. Kinta kito kutsara. Nga ni matokol. Oh, ay tila matiltilaw mo Marsyo. Mga kakit din. Ay na. Awanin ganas ko mga tatang. Nalabas mga aming. Oray awan kumati sida. Presentable mat kumaati itid na panganan ta. Ay na, bay among kurak mo dun. Basta mga kakit din. Sana. Masagot ako. Sana ko lamangan. Tapno makarit na. Anya kamutin bakit? Ape akas jet inted mo apanganan da tata Merso, kun Marsyaw, nansay? Saan abali ata kasinsin ko mag-ida? Gapota kasinsin mo, kas jayan ti kastam kadakwada. Ado mo ti plato. Ngam apay-pay laang adag iti aglat-latit inted mo. Kas kada natipitipingan abasaw. Ay di ka laagbain, Mike. Ay na, di kan agungot lakay. Gaputa ing gagarak da dyan. Anya? Uy lakay. Bareng makita ni Marsyo ket ibaga nga awan ti paggatang ta. Bareng mangted iti paggatang ta kuma. O, di nakakortatan. Anya? Ay talaga asaan alimpyo ti panagpanpanunot mo, sika? Nansay? Anya saan? Limpyo kit di ta nakapanunutak iti wagas tapno makalibre. Jak amukin ka. Talaga aday talalibre ti amom. Amom ka di Amara. Napanak iti palay damahanang nansi di kalman. Kat, kumusta nga iti ipapan mo ijay? Ay na, may insulto akit inarabid na. Apay, anya ka di inaramid na? Di na kay sinango? Sinango na kami. Ngam amom ka di. Pinakan na kami. Ngam aglat-lati matiinwar na plato na. Natipitipingan ang baso. Kanatukkutukko lang kutsara tinted ng usaran me. Ay, unay mo't daytan. Taapay ka no, agas ta tinaramid na. Ay, tsaka mo. No di na kami kayat asa nga ilyan unan niya. Iso nga, ikak kumay ti kwarta na. Saanin? Aniya? Wana mara. Kung nakamang tida, kura basit la agatan. Tay supay ko mga aramatin da. Gaputa ininsulto na. Binayakon. Uray awanan ti mangmangtid no kastamot laang. Ay na, Manong. Apay akas di ngamin ti aramid ni Manang Nancy idi imay da Manong Marsyo di ti balayo. Jay ka di may papan itinanganan da Marsyo. Wan, Manong. Ay na, dayta nga ro ti pagungong takmanan gingkwa na. Di la nagbaing. Ngam, amom ka di ti rason na. Anya? Tapno makita ka no ti kasinsin na kit bareng mangted da iti kwarta paggatang na iti barbaro a plataw, baso, ken kutsara. Ay, anyan a klase ti panagpampanunot dayta. Nangisit nga ro ti panunod da yung ipag mo, Amara. Amoyo ka di, Manong. Nalaos ti sakit tinakam ni Marsyo iti dayjay nga inaramid ni Manang. Nainsulto ka no. Isu nga imbes amangtad kuma iti kwarta, saanan Anya? Adda ko matiitid na akwarta, kuna? Wan, ngam gaputa kas jay ti inaramid ni Manang Nancy, imbabawinan Ay, anyan. Inaramid na dayjay, tapno kuna na nga agkakwarta. Ngam, saan magayam? Ta iso ti makagapaw. Asaan dan nga ikan iti kwarta? Kat gungguna na Manong. Apay ngamin akas jay ti inaramid na. Kita man dito nga aramid mo. Sika, Nancy. Apay ka di manan? Amom ka din, adda ko maitid ni Marsyo king ka akwarta, idi imay dapim masyar ije balay. Kat, apay nga rod adi na intod.
Imot kit di aday di akasinsin ko. Di nan inted, gaputan na insulto, iti naramid mo. Anya? Woy, gapo iti naramid mo kadakwada, na insulto, iso di nan inted ti kwarta. Iso adya kwarta ko maparaking ka, inted nan kani Amara. Anya? Gapo iti ko namalaing mo, na insulto di tao, iso na upay amang ti kwarta king ka. Uri asino mga kami na, asino ko matisan na mainsulto, no pagplattum ida, iti aglatlati a plataw. Ha? Kung namatap no makalibre ka, iso ngay naramid mo dayjay. Ngam saan? Talinis siyam ki di ti grasya. Ti ko na maya ngamin kit adda tinasaya at ngay din dayjay ngay naramid mo. Awan nansay. Raymond lakay. Ay na, agbaliw ka nansay. Amumot ko mati mangiparanaw, kin mangibingay. Saan la aday tag palibre ti among? Tapno adumit ko mati maawat mo agrasya. Tano kasta makanayon, adayukin ka ti swerte. Agpatingga ka lang iti arapaap, nansay. Sigamot kayong kasinsin. Ala, umunag ka Ay, agyaman na kasinsin. At dati makan di talamisaan kasinsin. Mangan ka laeng. At akin ka niya ti kanyam. Agpili ka laang dita. Kasinsin Marsyo. Di ka madanagan kasinsin. Kaputa jak aramidin tikas itinaramid mo ka na kami. Idinapan kami pimasyal iti balayo kinitatang. Ay, kasinsin Marsyo. Iso nga imayak. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan iti naramid ko kada kayo. Naamiris ko asaan gayam arumbang dayjay. Kayat ko ang makalibre iti kagawaan, ngam saan gayam anasaya at dayja awagas ko. Ala, di kan madanagan kasinsin. Awanin ka da kami dayjay. Apay ngamin adi mula ang indiritso, kayat mo gayam ikan kay ti kabarbaro a plato kas kada kutsara. Ay napasensya ka at talagang kasinsin. Talaga asaan ang maiparbang dayjay nga inaramid ko. Sana bali, diyan kun ulitin. Iso asapay ko matapumasyar kayo lahat tayo balay. Ala, wenen kasinsin. Awanin kanyak tayo dyan. Napakawan ka. Iso adi ka madanagan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.